Lesive saseshiselweni siphume ngebunyenti kuyawungenela lo msebenzi wekuthulwa kwelubhaliso lweMaswati emiphakathini. Lokhu ke kusukela ngeminyaka wanga 2018 nayingena yona ke indvuna ehhovisi ngemva kwekuba ibone ukuthi luhamba kancane lolubhaliso. Indvuna itasekhaya umfanenkosi Lindiwe uchazile ukuthi umuntu uma ke angaveli emabhukwini ahulumende unelicala, kungako ke bacalile baseke sebehamba yona ke imiphakathi yonke eyalapha ke Kangwane. Kanike indvuna indluleke yakhuthata abantu ukuthi babhalise ikakhulukati nabo ke bamfana. Lo hlelo ke lesilenda ngoba kumene lujonga ukuthi lende lesekelo samhlabhlangene lesinikela umvulungelo lokuthi abe ilunga lesive lelatiwako. Ngalamanye amagama kufuna ukuthi illegal identity yakhe atiwe ukuthi ungubani. Lokho bekulungela nawo wonke umuntu lokhona lapha emhlabeni. Mabhalane lomkhulu etiko letasekhaya Nhlanhla Nxumalo uvetile ukuthi ke indzaba yolibhaliso imcoka kakhulu. Sibonga kakhulu abantu basetifiketi temshado, itifiketi tekutalwa netekukana kanjalo. Base kwaphinze kwathi asesibuyisele lesi kusingalela njani kuze liphatheke. Lilunga laphalamende laseNkweni evula impompi Nhleko uvetile ukuthi bangemalunga ephalamende bacelile ukuthi ke lijaha uma ke lithatha ngeSiswati kube ke nelibhuku lelisayinwako njengalapha ke emshadweni wesilungu. Sicela sonke sive lesikhona la namuhla sijayele intanda ukuthi nathi sikwene asiyo mncanyana sibakhulu emehlweni enkhosi. Lo msebenzi kubheke ukuthi uthathe umnyaka njengoba ke kutawubhaliswa emalanga lamathathu kusukela ngemsombuluko kude kube ke ngolesithathu kutawubhaliswa tona tifiketi tekutalwa, tifiketi tekuthathana, tifiketi tekufa, sichaza buve nawo ke ama passport. Etindzabeni yeMaswati channel kubika noNhlanhla Thwala ngeseNkweni.